Shubor naga Snem jong Nongstoiñ Hima. Hagasngi sa jan jong katayo balala ka life light focus concern Nongstoiñ kablalong ka ying kabari bat sumari ki khunswet kalayo ban Rakhe lekman ya ka jubilee rupa jong ka Jingdap arpasan Snem kan thi ha ka jingyai lenti ka jongka ha ka tiga sngi lekman jong ka jingkan jo yu mau mer ka Jingdap arpasan Snem ka kong CD Lingwa MCS Joint Secretary and Director Social Welfare Department Meghalaya Shillong kalawan ban sakhilang kum ka kongsan haringkat ka jingasan lang utaman basan Dr. Piling Khoi Moderator Nongstoiñ Presbytery teman basan J Jarin Chairman New Nongstoiñ District bat kiwe shu akatiga sngi kum shibenta ban Rakhe lekman ya katiga sngi kerpang la yo ru ban sam ki khusnam shi khna ki balawan shakhmat haki program ba pher bat haki juga por la penkup buram kerpang ki samla ki balawan shakhmat haki jingpule kenthop ki balayo ban kot shadu kathup ki top 10 bat top 20 jong ki exam SSLC bat HSSLC haki Snem ki baladap hakani sngi ka kongsan kalayo ban palai ba ya ka phlimling kot shaphang ka te ka life light focus concern New Nongstoiñ balayo ru ban palai ba ya ka souvenir kum kadak jong ka jinglekman la yo ru ban ot ya okay ya ka te ka jinglang la penlong hamadan shnong ti saw Nongstoiñ bala penyat ya ka te ka jinglang do Reverend RT Shangdiar President ka life light focus concern New Nongstoiñ ki jingmi ki dan ki so ki dan ki pai ken mau ha ki jingle kemen ki jongpi yang au try banga syong pedeng hajang jongpi Bila pelut bila bila ayah kapor ke jongki bila ayah katakan ki jingdam jing anum ki jongki bila nuak senyang la kalong naka bor perkat la kalong naka por la kalong naka jingshin jangapa naka nalaki turun bagi kuan ban shongki committee ban perkat kumno ban peti kini ki kelong ki jongi ki kuan ki jongi ki bomdon ya ka jing sumar bagi dengan yo hok na ki clear na ki pa but halor kani la dabi perkat bang isu id ha ya kini ki jing tray ki bakodor in re namal bangadan huni po social welfare department da ka jing le isin en jong try mention Snem po bangadon ho banai June ngalap hang tu ba kini ki jing ki studies mo ki research ki lam ba ka jingdon jong ki pun sweat ke babun ha bat kiriu kan thai kalong namal kani ka kot ka ba dangda pendi ho mi Snem apu a ka ba kan ka Martin Luther Christian University ho Snem apu a link up bani ka State Child Protection Society ka ba ai ka jing ka shan ka balong hapu a jongi jong ka Directorate of Social Welfare ka Sarkar Meghalaya hamni ka kot lalap ken ba di hangge po tamtam po South West Khasi Hills ka jing bon jong ka teenage pregnancy lane ka jing yo bon hapo jong kita ki Snem ki ba dang ki khat but ka daw ka long na mala don san henry mo chi para I kini ibela upa bagi daw ki bamla ban ong la daw ka long ban habli kamay shabar lani bala yap no dang lai punyo lai pungriu ko Snem ka kemi ka la ban ba ban kit ma wei sanwot ni mo ti pun na ma yo shio ka daw ka long bangi wan phai byang sa ka tien ba ka nong rim ha ka ba ka balang hi jo ki ta yeng na si stuna ha ba ngale che che na mga juday na hitay kaya nga buat bro yo nong hitay ba crowd tam but nong hitay ba crowd tam ubah ki buat ki riu crowd jong ka perthei kim buat ki kan yam ka jong le ki buat ki jingkran ki jong but halot jong ka jingkrai kam ka jong ki la ban ki ni buat ki seng bhalang ki jong ki lani ki seng preman so bhalang ki kelai but ha social welfare department ngani kan do ki ba pher na ki ni
Kiwei patinyam ki rukam ba unong ya lampong sanjong ki ubut ya uni unong kay bokraw ubang ang the great teacher or rabbi. Kat asnem ula jat na ikimi pa ban syong ha ka temple. Tindawan pa ki ang kukur. Balay mali akong na yun. Kaya iki uong. Hintip na di bandon ha ka kamjong pa. Pinadyo kiliki ibiyo. What is the father's business? The pilayat terteru Lucas kutsalap. The business is asking and listening to the teachers, asking questions. Halor ki jingkali balay slap. Balay habang ili akong nero dangwan ni jingkali. So it's a question mark. Halor ki jingkali tiniro ni yat lenti balay kilang kong nakikina. Balay ni naikini kini. Balay dan kini. Balay dan pa. Balay dan ng suma. Di macam Snem kidang dat lihat kini studies tekisalap ke. Bahan ni kidon kita ki teenage pregnancy nata kiba yo kiba dan long yang lajang yang imay pa lai kamera dan sa kajinglet jubor dala esa li bat saw sangut ki si yang sistem si tengye ula yang mama ni manu kat badai lagi para lali jubor ni pelum pada kat lai Snem lagi kat saw Snem tidak ada daw kisi imnya ketu ka badan ka District Child Protection Unit kat bahay ni naman dala di ikimiya kim kuha hiban complain dan siya nata arnay ngay bilu ki doktor ki ahang tay ki upadan kat New Snem kimiya kat New Snem ye tre ban siyang na makayeng kam ju sya ban be nen tentu ni pediang te katong kini ka jing foru kabal alam detail ha hindi kini di alam siya ka jing naman itu di baan met kat New Snem kat New Snem inumiya tu aliye Sau san benai lakit ni kelung batlam tip kan ni kawan ra ya kejing bagi ni ka study ke bangai dang yo ang tahun ni 2024 bagi ni ka kelam sya under nutrition ka ba biang di protein biang vitamin biang iron biang folic acid biang ka jur biang ka peleng dia nak kata dang ni one pai pat sya kata jaka bani ni da semua pura mutrai pela wat ya di cross linggo ibalong i ramba i pastor i nongsaray iba menshua batli bat kajingan so i kalong kupuble u ay ka credibility ya ka trajiya linti ka jonga ba Moses Aaron Joshua Caleb i klan menta bangidang propose nam banyak bangidang long klan kumangdang sabus nam tiuliu long try to kajiya linti jong kajing ay bor kumpik kupili Tiga Jingdap jom ko pastor by bisan Christ because of the cross along na untan naman kading na dan doon tigi kateng na mga sumugi na doon singgeri yung tigi yapi tigi kateng sing kong na kong deng kong dua pa na malikis sabi dan kateng wala ayu blay wala penjau wala penhap ng tinabneng tapi di balong na ki jinget ki ba kinyam kirukam ki badan kita dan tidak jengjer keteng hak dan tidak jengjer maka kadang tidak keteng jongpi tengah mas tuluk hal ka keteng lajong keteng ke jangan kalau kemilia mot evergreen dorin mot bastaban ha sisi mau nganle ka bangaman nganle dia kan ni pun nganum la benjer keteng dia baru ki like some pastor Reverend NH Nongsi nang ta dia berikomen besan dan mela ai ka jai kup yang ngapang na sitom ni wan juo yang na dona ka yeng bendi mi wan pet yang nanang kasihan yang dengan tak dapat but us iem uong haki ha kanu ka por ba pile ye i wei neki ba rektam neki para ki changa le sanga kata kalong ka kitien ka bawan no try Shapi ki rangba ki teman besang ki district ki bando senyang baro ya ka banwan ra ye kini ki green pastures ki children's home ki jaka ki bapi dan bapi baper de halor ke ni ngan pen ke lapoi sya ka bakut nama bat ngan pen kut ibe na pi mene itu i ba kuliah ngan kuliah lang na ka sam prabu a utrai yang ha ka jing ya kendo lang jong ki bakrau ki kriu krau ki jongi ni ayu ya kaktin kasih bagi angkar urang ki liu krau ki lang ba ki jongi bat namar ba piya da ya ki baduk bat ki baklam kapa bat ki basyam lanwa ba pidale isn ai ya kita ki ba shitom bat ki badon ya ka jing don kam
utrai undon ringkat bapi hanol kini barok ngaso bapin seshim sebu ki donor ke jongki but jing kublai ka namang ngin asyuk ke support kawan na po government of India hi ngaslong ka jing pha ka jong men nadok ki khilum hadok ki kena lada ki tre an long kita ki bat tre ka santalan dan ka atalan ka jing tre ka bon ka sinde ke shlong ka shimya ka por ka por ngin siale ngin science ki MOU ngin senang ekran hadian jongkani kublai si bon ba fitre ba utrai un kli ki la talenti bat nginget kan long ka lawai ka barang tanai shushu ka barang kham ha shushu ka barang kham stana shushu but kum ka dak jong ka jing su burong ngan bet sembah ngam ai namal ba la da fi abe ka jing ai ba het nyo ai la nu hende nga shukwa ban bet sembah ya kan ni kasni bat nga kwa ban ai ya pastor ibadi president bat i ne so ai pastor sang dia bat i temen basan la shulong islong itu kan ketika sembah ke utara mak pentau utara ya kan itu Dibagani kang tujuan, karena kerana joki, yang beliau mahu banting tu banting banterang, orang kamhok, lain hitam, dua itu lain, nak kerana pagi ini berhok, itu selamat, itu selamat, dan pada tuhun dan joki. Kadang kau jadi lain hitam, kadang kau jadi hai sempurna, jadi kerai kau sudah habis ingin terjadi. Nasihat dia katakan discussion, balap kandak dan political fight, balap hot dari ustaz dari ustaz. Dia Allah akan dengan jelas ini kasih ini. Lakhat Snem Ongan IS. Boleh Ongan IS. Atau ini kasih yang lebih. Lalu kapor di keparan. Di IS kita dibuat dikasih. Apa beliau lagi yang kita kita buat kita dikasih. Mina suami, nai bertai gelo di pasar hitam. Nama berlebih tuan ini, yang bantu kata ini. Kamu dek ini, weu punya bang nalaban. Kau pernah DKIS, kami kepada kau batu tulis. Apa yang di posnya itu dapat. Betul kata ini tu. Udah kuat. Apa yang di posnya itu. Bak kuat ajar yang kini ulau IS. Nama kata mundan kini akan kiu kita. Lara kita ini kita. Kita kaji terai kita akan kiu kita kita. Nama kata tertu ini long kita terus long kita lagi. Kita terai kita baik kita nak ada apa-apa. Tujuan itu ia fikon kita home ia terus. Bagi rakyat berperang, bagi orang itu dia akan dikasih celebration. Mereka pun